ole hetiang message si mitam takin kan donga Airtel sim thi turin phone call in emo SMS mangin share tirna kan donga henga hian mitam takin har sanna kan to ka heng har kan har sanna te sukyang tur chuanin office nai beremo store nai ber kal tur ania ke ngei po ka sim athia hetiang problem hi kalo tong boka Airtel office kala chuanin kan detail te khan lo chin chia ongoing te le phone number le sim number te khan lo chin chia chu ka kal le a chuanin all sam te mi lo tin sakta a store azir hianin le office kan kalna zir khanin ni aman hi chu kan choi chu danglam a hi mani care mani minga aum lo ani chuanin mani minga thana hun kha company la pangchuan hun miron siam sak ani ti kha ria ila heng hun miron siam saka hianin tangkai takin anon bo siang hian mangta ila thome sanchu mani minga obel chuanin tinun le hi har sai me ma ama chuanin mani minga alo obel chuan ti theilo bur ania chuanin tuna wala non siam saka hianin mani mingein titurin kan share tir mol bok ani tulai phei chuanin pan card te aadhar card te ration card te khatiang khanin document sang kha mani mingeya in register te ngai thina chuwang chuanin etiang thil laki na har sara kan to lo nan tuna hundrem chang an siam lai hianin an ti sam ta ila ani lo chuanin tulai phei chuan digital India kan tia technology la sang chhozela thil akhir tiala chuwang chuanin he hundrem chang hianin customer te mani office nai bera kalim kan problem te shrilin all sam takin minautin sakdon ani kan chung te kan thian te kan om heti har sana to kan lo mani chuanin ti halawin shil chong zel ta ila san chu he hun anron hon hi he det aron hun chung hi arei don lo wangin arang lamin hi kan boi pui sam don ne ti kha information an share tir ve shim ani ke ma hi sana thok kan ni lawa lo promoter angin ka tho thina wangin ka thai top kan share tir ve cheu ani